Dobar dan svima. Danas na testu imamo san svakog obrtnika, svakog vlasnika firme u 2025. godini. Zašto? Čini se čudno, ali je. U 2025. godini možete dobiti 9.000 eura poticaja ukoliko ste vlasnik obrta ili firme ako kupite električni auto. A šta vlasnici obrta vole? Karavane. Ovo je prvi električni karavan koji sam ikad vidio, možda i jedini na svijetu. Nalazimo se u Hrvatskoj, idemo na test. MG5 od kineskog Saica zapravo je prepakirani ROEV IE5 koji se pojavio 2017. godine i vidi se onak malo na dizajnu da baš nije najnoviji automobil. Mene podsjeća na onu zlatnu generaciju karavana koja se proizvodila tako od recimo 2015. do 2021. U Europi i ovaj kineski auto je njihov pandan. Kada pogledamo dizajn, onako dosta je malo povišen. Ja bih onako rekao da ima jedan eks-socijalistički stanc, onako dosta je visok, malo manji kotači, kao što je bilo kod svih, ne znam, eks-socijalističkih istočno-blokovskih vozila. Jako me podsjeća na neke stare Daće, recimo po tom svojem stancu. Iako je dizajn automobila dosta lijep i zgodan. Što je to stans? Stans je prostor između blatobrana i kotača. Također, koliko su kotači pomaknuti prema van ili unutra u ovom slučaju i također nagib samih kotača. Evo, to sve predstavlja stans i ovaj auto ima stans tipičnog eks-socijalističkog vozila i kod godan. Naprijed se nalaze ova Sights Technology svjetla koja jako lijepo izgledaju. MG-eva značka također. Ono što je zanimljivo, automobil se tu i naprijed puni. Kad smo već kod punjenja, najviše što sam vidio je 68 kW, iako je deklariran da može 85 kW primiti. Ajmo na bok. Znači, felge klasika, ono što ljudi vole, mesnate felge, barem ja volim. 205, 60, nije 55 nego 60, 16. Jako dobra udobnost i ovjes, to je ono što me iznenadilo kod ovoga automobila, iako je to MG, ja bih rekao, prve generacije koji je došao u Hrvatsku zajedno sa starim HS-om i ZS-om, gdje nisam baš bio oduševljen voznim osobinama. Ovaj auto se zaista jako dobro vozi. Klasična jedna karavanska linija, nemam šta za reći, izgleda kao svaki drugi karavan koji se proizvodio pred recimo 5-6 godina. Iza ova simpatična svjetla koja jako lijepo izgledaju po noćni, naravno da su LED. Dolazimo do prtljažnika, praktični karavan, velika peta vrata, veliki relativno utovar, međutim prtljažnik je samo 457 litara, znači nije baš najveći, može se sakriti za Octavijinim, ima dvostruki pod i to je to što mogu reći o njemu. Površina ipak nije posve ravna, ali skoro pa je, ipak biste mogli nekakav duži predmet od 1,5 m tu staviti bez problema. Unutrašnjost novog MG-a. Ovako. Zvuk zatvaranja vrata odličan. Izrada odlična, međutim ima i par mana. Ajmo prvo proći mane, pa ćemo još nastaviti sa ovim nekim pohvalama i neke stvari koje su prosječne. Ovako, prvi rekvizit. Znači ovako. Premalo prostora za koljena. Evo, tu gdje su meni koljena je 53 cm. To je apsolutno premalo. Pogotovo za lijevo koljeno, kada stavite nogu na odmorište, lijevo koljeno vam dođe točno na ovu tu oblogu vrata, gdje se nalazi recimo podizači stakala i to ovako nešto kao fino od umjetne kože. Međutim, točno mi tjera čašicu lijevog koljena u desno i počne me koljeno boliti nakon nekog vremena, pa vozim ili ovako ili da ne kažem kako, uglavnom nije baš dobro. Sada, mana broj 2. Ovo se vidi da je malo stariji automobil po tome što recimo imate Apple CarPlay, ali vam i dalje treba kabel. A ovo sad sve drugo, kad pogledam koliko auto košta, je stvarno fer i korektno. Ok, nije fina meka plastika, tu je tvrda plastika, ali evo imate ove materijale koji su, ne znam, umjetna koža koji dosta podignu dojam. Položaj za volanom je ok, molio bi da se još malo prema meni da volan po 10, ne da se dobro nebitno. Ali ovo sve drugo je ok. Vidi se da je ovo stari MG u smislu da volan je isti kao recimo na starom ZS-u ili HS-u, znači sve to tišto korak dalje kod novijih MG-a, ali kad pogledam cijenu stvarno nemam nekakvu zamjerku. Ovdje tu se nalazi kao imitacija brušenog aluminija, međutim isto ima jednu manu,
a to je da kada vam i sunce ovako pada, točno vam oce ide u oči. Tablet, fer i korektan, ima zadnju parking kameru što je jako pohvalno. Zapravo oprema je taman. Znači nema ništa previše, ali ništa ni ne fali. Parking kamera je tu, Apple CarPlay, odnosno Android Auto je tu, grijanje siceva je tu. Zapravo oprema je čisto korektna. Recimo imate ove sve sustave asistencije vožnje, adaptivni tempomat i zadržavanje voznih traci koji jako olakšavaju vožnju. Međutim, kako je sve programirano, vidi se da je generaciju starijih proizvoda, nije nešto najnovije, nego ipak generaciju starije. Eto, to je to. Sjedala su fina i udobna, tiho je unutra, možete stvarno i na put. Ja sam evo 2 puta išao 150 km u komadu, ok je sve osim za to lijevo koljeno, a čak i desno jednostavno nema dovoljno mjesta. Idemo iza. Jako dobar zvuk zatvaranja vrata, imamo i središnji naslon za ruke. Budući da je ovo električni auto, dosta su vam visoko stopala. Znači baterija je ispod, isti problemi i napred. Znači dosta su vam visoka stopala, nemate baš mjesta ispod ovog sjedala, ali prostora za koljena je ok. Za glavu onak lila. Ok, onak klupa je jako fina i ugodna. I materijali sjedala su isto fini i ugodni. Zapravo cijeli auto je korektan. Za ovu cijenu sa poticajima ili bez poticaja, stvarno ja bih rekao jako pristojna kupovina. Ne dobivate neki najmoderniji proizvod, ali dobivate stvarno jedan fer i korektan karavan koji je onako, recimo, ja bih rekao idealan za nekoga ko putuje 50-60 km u jednom smjeru na posao, može puniti kod kuće, poključi adaptivni tempomat koji mu olakša život i tako dalje, onako fino je tiho. Ok. Pogledajte sad ovu motorčinu ispod haube. Aha, ne vidi se ništa. Stara kineska fora, ništa se ne vidi ispod, evo nećemo puno ni gubiti vremena tu. Imate za tekućinu za stakla doljevati, za antifriz, pretpostavljam da je tamo ulje u kočnicama, da vidimo, naravno da je, do 4. Akumulator je tu od 12 volta, klasika i to je to. Sve živo su zatvorili, ne žele da ništa vidimo. Evo nas u vožnji. Kakav je MG5 u vožnji? Pa, par stvari mi je bilo zanimljivo. Navikao sam toliko na ovaj volan koji ima onako malo pretvrdu kožu. Jako me podsjeća na starije ZS-e, međutim on se u vožnji ponaša totalno drukčije. I dalje je udoban, ali jako malo se naginje i ovaj si totalno staložen. Ona stvar koja mi se sviđa, recimo kako prelazi preko ležećih policajaca. Ovo je jedan od automobila koji neočekivano je takav da se najbrže smiri. Znači on čim prođe ležeći, gotovo, to je to, odradili smo ležeći, mirni smo sad. To je ono što mi se sviđa, jako je dobar po zavojima, nisam očekivao da će biti tako dobar. Iako kad ga ovako vozite ne osjećate vi nikakve sportske pretenzije, volan je bezosjećajan, onak, ne zove vas na brzu vožnju, ali kad probate vidite da možete. Po gradu je udoban, dobro ide preko rupa, tih, onak, sve je ok napravljeno, nemam nekakve zamjerke, vidi se po nekakvim stvarima, po kalibraciji, dosta tih nekih stvari, da se još moglo malo tu uložiti, još malo nešto finije podesiti od kalibracije gasa nadalje. Sviđa mi se recimo za razliku od onog prvog električnog ZS-a koji kod adaptivnog tempomata nije koristio rekuperacijsko kočenje, ovaj to koristi. Tako da svaki put kad ste u gužvi upalite adaptivni i on pazi na udaljenost vozila ispred, ali isto tako sprema svu tu kinetičku energiju nazad u električnu kada kočite motorom. Evo sad će biti jedan ležeći tu ispred nas, evo pa ti kamerman ćeš mi reći kak ti prođe ležeći. Ne da je turbo udoban, nego jednostavno prođe ga i odmah ko da ga nije prošao. Gotovo. Top, jel je? E sad, što se tiče potrošnje, ona je dosta zanimljiva. Znači ovo je onaj model sa većom baterijom od 64 kW koja je, uvijek zaboravim kraticu, napisat ćemo na ekranu. Onaj model sa slabijom baterijom je litij fosfatno željezna od 50 kW. Evo ovako, potrošnja najmanja zabilježena 12 i nešto kW koju možete postići u gradu ili lagano vožnju otvorenom cestom.
maksimalna potrošnja, ako odete u Njemačkoj, probajte maksimalnu brzinu koja je limitirana na 185, što je zaista fenomenalno za električno vozilo, jer on dođe do te brzine ovako, motor je zaista snažan, jako dobro ubrzava i tada je potrošnja oko 30 kW. Znači, odličan za grad, odličan za otvorenu cestu, ali za autocestu kao i svako električno vozilo ili hibridno, jednostavno to nije njihova domena, tu troše jako puno struje. Ok, recimo za zagrebačku obilaznicu i to, ako idete, kažem, na posao do 50-60 km, pa ne razmišljate o dometu, a kad smo već o dometu, on se kreće od tako nekakvih 300 do 350 km koje možete napraviti ako ga napunite do kraja. Evo sad ću vam pokazati, da vidim koliko će mi sad trenutačno reći. Evo, 335 km ako bi ga napunio do 100%, znao je pokazivati 350 km, znao je pokazivati i 300 km, sve ovisi kako se vozite. Motor je iznimno snažan, znači ovo je verzija sa 156 konja, postoji verzija sa 177, auto ima oko tonu i pol, tonu 560 kg, recimo da je 200 kg teže od nekakvog ekvivalentnog karavana dugačkog 4,6 metara koji pokreće benzinac ili možda čak i dizel. Motor je, evo, proklizava do 70. I jako dobro ubrzava. Stvarno dobro ubrzava, ubrzanja su odlična, čak i na većim brzinama, onako kontinuirano ubrzava i dođe do te maksimalne brzine i onda se vidi gdje nisu napravili dobru kalibraciju, odnosno nisu radili dovoljno na kalibraciji, umjesto da po GPS-u kad ste u Njemačkoj stane na 185 s ubrzanjem i drži 185, ne, on radi sljedeće, dođe do 186 i onda uključuje rekuperacijsko kočenje, uspori na 182 i onda opet puni gas do 186 i tako cijelo vrijeme ide gore dole. Motor je zaista onako, dobro ide, možete s tim preticati, evo stvarno sam i preticao s njim, nemam nekakvu zamjerku što se toga tiče. Idemo još samo malo ga probati po zavojima pa ću vam malo govoriti o jednom fenomenu iz fizike. Evo ovako, kod vožnje automobila, ono što je bitno znati između ostalog, ne samo prebačaj mase lijevo-desno, nego prebačaj mase napred-nazad i koliko je bitno kočenje motorom prilikom vožnje kroz zavoje, pogotovo koliko je važno kočenje motorom prije tjemena zavoja. Evo i sad ću to demonstrirati, na ovom autu se to baš jako osjeti. Znači držat ću isti kut na volanu i stavit ću rekuperacijsko kočenje na razinu 3, znači sad full jako usporava i recimo mi ulazimo u zavoj, evo ja pustim nogu s gasa, prednji kraj automatski skreće, ja stavim na 1, rekuperacijsko širimo putanju, stavimo na 3, suzujemo putanju, a cijelo vrijeme držimo isti kut volana. Znači koliko je kočenje motorom bitno kako biste usmjerili auto prema zavoju. Isto tako, što se tiče kočenja pred zavoj, koči se i otpušta se noga s kočnice kako se dodaje volan. Evo sad ću opet samo demonstrirati, stavit ću na 3, pustit ću gas, evo putanja se sužava, stavit ću na 1, čak moram malo pustiti volan, putanja se automatski počne lagano širiti. Znači na najjačem rekuperacijskom kočenju ovaj auto stvarno želi prednji kraj skrenuti u zavoj, što je super. Meni je možda malo neprirodan osjećaj na trojici, tako da obično vozim na jedinici. Eto. Znate što mi je zanimljivo? Već je bio MG5 Caravan testni za novinare, samo crne boje. Meni izgleda ako mrtvičko vozilo, nije mi bio nimalo zanimljiv i nekako mi je promakao. Nisam ga dobio na test, čak mi je bilo drago. Međutim, sad u ovoj srebrnoj boji, s ovim tu poticajima i MG-evim poticajima i cijenom koju nudi, stvarno mi se čini kao zanimljiva kupnja za te novce. Stvarno mi se čini kao zanimljiva kupnja, a još bi nešto preporučio MG-u. S obzirom na taj stans koji cijelo vrijeme spominjem, šta bi bila moja ideja? Još ga povisi 2 cm i staviti one plastike i napraviti neki pandan, ne znam, Mercedesu, E-klasi, All Terrain, Subaru Outbacku ili nečemu što je već moderno i to bi meni recimo bila totalno fora. Hvala svima što gledate i pratite Ivanove autočarolije, vidimo se uskoro u sljedećem videu.